sini Tipra Idol season 2 ni je tini puila audition je puila ni berani audition jeta borok qualified ni gala thangi resapnai tini je qualified nai rok boroni mungang saklainai je judge borok judgment ni je boroni je marks mani aboni ratio bagian manka na list je borok gala round ni bagi borok diarangi manka tini ni je gala round ni je ora jesek bangka khana ni ratio gisa komphonung man apun thik kare just borno gala round ni bagi qualified khai maybe suppose tini 5 jon apnung mano khana 7 jon apnung mano abo kono accurate sini kare tam hamle thano sing gala round ni bagi every jono 5 jon akhalai select ma khai ta kalai hinga ke sangom hai khai ke jotono sebrano bagi unlimited ya unlimited seat phono qualified tong na nai bo gala thangi nei sabi competition tikina to nanai haino re aro gala soi ke age kono tiki anga ke bini loss nai je perform khainai khorang kaham ko but boroni tebo rias rong nang ko boroni tebo practice nang ko rasa mungno kini borno sing suggest khaikya sini ja jo borno kaham ko kasa kha hoito dini ni o qualified list to ring mano but next to boro kaisa kaham ke sai to thang rasa mungno tu number ge sangle re oi ini ni je gala round ni bagai sing qualified khaini or mankha kuno omo khajak mahai kuno seat ya kotaya borok no sing qualified khai rori mankha jaga je borok I sing je base khaini je criteria sin romani sing je khorang to jong na ro khorang sing mankha nani sing tini ya ulis mangang Orang surtal je mina sujaran nakha karan dibla music bunu kurai kuno kurai khama bagai bo khali khorang otam bo busuk dir zaman abora simi jeng nai select makai ka next round thanan bagai mini phande tong kurai abora nai jeng select gang mung saklai sina serial number bini logi mungur na yang tau chane pulian ang je or kon first second grade qualified list pura total kaisa ampor next competition level thane bro serial number 1 Srimati Syari Deborma serial number 2 Sri Bisudev Deborma serial number 5 Srimati Srewasi Deborma serial number 13 Miss Nilima Deborma serial number 15 Sri Pauline Kumar Koloi serial number 18 Sri Ritia Deborma serial number 20 Sri Bishu Kumar Deborma serial number 21 Sri Akash Deborma serial number 22 Sri Bibishan Deborma serial number 24 Miss Nafuti Jamatia serial number 31 Miss Nihilis Deborma serial number 33 Miss Sriti Deborma serial number 39 Sri Boyar Jamatia the last Paithak sini dini qualified round ni serial number 41 Sri Nelson Jomatia. Omongka sini gala round ni bagai sing tini borono qualified thakya borok gala round ro perform khainan bagai borok thik dongo borok judge ni je marking ni onusar borok qualified. Tini sing 14 jona marka maybe khana thangai sing abo 10 phonong mano 20 phonong mano borong ni je perform ni base kai na koita rong sime khajang nai kana bo same time nong nai tini sing opening ba bisa late ga kana sing sini job to be sai sir gala round ni bagai khoro busugno select pai gala round ni bagai thasing bo sagat sing do semano sing gala round ni bagai limited tong mani 40 every zone ni 5 5 40 tu piga kintu ka ham rosam ro baksa sopai yang thango sing abai seat jodi ni khaire ke 5 jon asam manai pu ning ke kataglai sing authority bai salai omhai khaikya rules guideline je gala round ni bagai kono seat kare je borok kaham sur je borok kaham tal bin voice kaham perform khaimanan moto ke bonus sing qualified se khairo na gala ni bagai kono limit kare unlimited gala ni bagai in total 50 phonong mano up to 80 phonong mano 90 phonong mano umni kono seat khaja kare sir audition thaike or man nai na je paisa first level ni je audition gala ni bagai sing qualified time ke same time 10 jan sir thangai bisro to jati district ro na jago na o jaga mong mane taklai kono zone omai khalia all advocacy do kono centralized kare mana kan ba silang ka ba tam sanai do kaham no kusi ka te bobas kami bagi hard work khanya asuno acha na kana pa
Hayoro select dia borong tampo ke sana yo. Try kai di. Kata baik. Next year try mas ni tanah. Kunung kharap tabai di mahir. Ani kok sama hai ang 30 years nya sepano ang teacher renew teacher nai back to back teacher nai ang khaba ya back to back teacher audition nai. Ngerak to tini pass audition aja kah. Kenapa nazar nai na? Kenapa final kenapa pass ini contestant no? Kenapa audition no final no? Tamu kok kesana ngerak to. Jadi tu apply kau lena. Pai surat ta silen kau tam sangat kenapa bagai. Kenapa final mata? Dapat new kiriya shin judges lo no onek motivate kayo. Motivation bro borok no kirna ni kuno kirai borok sini mane kahno na yo. Cinta kayaknya pa. So asro. Ngerak nago preparation nor sapro kisahnya or sama bagi satu preparation ngo. Nah, hai deba. Kisahnya nervous ngo. Kenapa pai jarak final no? Arwah sultan jen mahir kok kesana tuh yang mina. Acara tini bagai sungai sinai. Hambai.